No, sunt kiše matežete. Kijk, van zo'n telefoon, dat is een dollar. Salut! Krajišnici, graničari, uvaženi gradonačelniče, dolazim po nalogu njegova veličanstva Cezara, kralja u ratu i miru, učiniti vam život pravičnijim i urednijim, a sve u duhu velike revolucije koju donosi naš uzvišeni car, njegovo veličanstvo Napoleon Bonaparte. Vojniku Tromelinu danas će biti iskazana velika čast. Vojniče, pristupim. Njegovo te veličanstvo imenuje pukovnikom druge banske pukovnije pod rednim brojem 6 i mojim osobnim zamjenikom sa sjedištem u Petrinji. Zahvaljujem vam, uvaženi maršalu Marmon, na ovoj iskazanoj časti. Poštovani maršale, uvaženi pukovniče, u ime građana grada Petrinje dopustite mi da vam zaželim dobrodošlicu. Moji sugrađani i ja dočekujemo vas u miru. Gospodine gradonačelniče, dopustite, zadovoljstvo je moje, jer ste oduvijek bili spremni pomoći francuskoj vladi, a pogotovo sada kada je potrebna posudba od 50.000 franaka za vojne potrebe pohoda na Rusiju. Napoleon je najveći revolucionar ovog doba. Gdje god je stupila noga njegovog carskog visočanstva, društveni život je procvjetao u manirima Pariza i Versaja. Zato vam, dragi građani, predstavljam svoju dragu prijateljicu, koja će u vaš grad donijeti mnoge životne radosti, ali i kazališnu umjetnost. Madame Jeannet. A može, ja cijelu svjetsku scenu bacit ću ti pod nogu u ovoj provinciji. Por me destin, je souffle, mais je savais, jour prospère, mais aussi militaire et marine.
Ples... Mogli ste vidjeti da je uglavnom građa sva iz doba romantizma, to jest iz vremena kad su Napoleonovi vojnici 4 godine boravili u našem malom gradu, ali su nam posadili lipe i lirike koje još uvijek imamo kao svjedoke da je to zaista bilo. Imamo puno tema, tako da planiramo gotovo svaku godinu jednu novu priču, novu legendu ispričati, upravo na ovaj jedan način, glumom, pjesmom, plesom i ono što je najznačajnije, upravo da petrinjski mladi ljudi mogu pokazati svoje talente, mogu se izraziti i naravno uljepšati nama svima, ajmo reći, ovaj naš društveni život. Povijest je ostavila je trag, ostavila je neke, ajmo reći, elemente koje su bili vezani za život u našem gradu i kad pogledamo cijelu prošlost našeg grada, sigurno da je to na kraju i kada se napravi jedna ovakva predstava ogromno bogatstvo. Bogatstvo koje vidimo i koje na kraju možemo reći jedno veliko hvala svima sudionicima koji su bili ovdje. Vidio sam tu jako puno naših Petrinjki, Petrinjaca, to su naši glumci. Evo. Mi imamo dobru perspektivu da ne stanemo samo na jednoj predstavi, nego da imamo jako puno predstava, da kao grad izdvojimo još više sredstava kako bi i Gordana i Ivanka, ali evo pogotovo Gordana sa jednim svojim duhom, sa jednim svojim, ajmo reći, sa svime onim što nosi u sebi i što treba staviti na jedan ovakav podest, evo da možemo mi Petrinjci i svi oni koji dođu u Petrinju uživati. Kazalište, smijeh, na sve, ali i francuski način života koji želimo da steknete našim boravkom ovdje.